Ki pulit kai NTF ha janmet ngiu blai kala yo kem yo wei suba nong hi drok ubatmu bat pen po yo drok sa wei nong di ha ompling lum ding met uniu suba nong hi drok ukerteng pen sngain khar kongor nak snong lum ding met ompling yaw pen sngain la yo bat na lum ding met kat bau dang don hakakali jongu haka swift desire ml not san r knai nyo pra hak te kijing talasi yakakali ki pulit kala yo ban krup ya artli kisenduk saban kibathep ya heroin ubakhya hadu arpo ar point prapulai gram ya uni ubreu la register case haranja police station hapo ki kendon ke NDPS ak kejing doket menta kadangnya chakman Mau simply dashboard. Tu mana yo tu? Video nang lima. Dashboard ada. Kena phone jongo. Sama. Apa pilot ya? Tadi dah minta ventilasi siswa buat dia. Tuh. Apa ventilasinya? Kamu lihat dah. Ya. Ni lebih di dalam. Kalau itu di ini juga jam. Praktik. To say they're not enough plastic. This is the drug detection system. Kan betai itu lah. Kena kedai kacat bangi, kena kedai kakip jangan bangi na NCB. Nah, narcotic control bureau. Te kena kedai ke prosedur bentes ke drugs. Ikan ni suspek badai heroin. Tu bentes heroin. Kena heroin lah tho ba. Ham ai kena kedai agent A1 buat itu mengikat. Kena arti. Si drop ke A1, lai drop ke itu. The day by day drugs kan kala rong pink to purple. Kan kala apa tingkat. Mah. Itu dengan drop. Si drop, kami lai drop. Kan lagi drop. Halo. Yang berapa kali dia? Lebih heroin. Ikut Duduk, ikut. Semua, sama pedang dah. Drop ni sikit kendi, belum. Ada. Yang kerja ini udah mas. Ada itu. Oh ini teram dengan apa juga? Oh ini teram. Twelve point 54. Mah. 12.54 mah. 12.28. Dan apa? Bentuk meter 12.28 mah. Subject. 12.28. Apa sih tentang sini? Bu suara yang
Khi mong lihat bawa kamai ka to.